Sa početkom naše emisije počela je da pada i kiša u Beogradu, ali vikend za nama su obeležile jako visoke temperature i sparno vreme. Čak i oni koji dobro podnose vrućinu žalili su se na zdravstvene tegobe usled temperatura koje su za vikend dostigle i 35 stepeni. Sa kakvim problemima dolaze kod lekara, kako vrućinu podnose deca, kako se zaštititi, to su neka od pitanja za doktorku Jelenu Vukotić, načelnicu opšte medicine u Domu zdravlja Zvezdara. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam, Bojana, na pozivu. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Da li se ovoga jutra lakše diše s obzirom na to da pada kiša u Beogradu? Pa ne bih rekla. Obzirom da je to jedan od mikroklimatskih nepovoljnih dodatnih uslova koji dovode do porasta procenta relativne vlažnosti vazduha i samim tim našeg termoregulatornog mehanizma glavnog, znači našeg termostata koji se nalazi u našem mozgu i reguliše našu toplotu, otežava njegov rad obzirom da je isparavanje, odnosno znojenje otežano i samim tim mi se osjećamo malaksalo. Čak imam osjećaj da je i temperatura viša nego što i realno jeste, tako da ne bih rekla. I šta vama kažu pacijenti? Oni koji su dolazili ovih dana, da li su to hronični bolesnici ili vam se čini da ipak nema osobe koja ne podnosi teško vrućinu u današnje vreme? Upravo ovo poslednje što ste rekli. Razni razlozi, odnosno različite tegobe su bile razlog dolaska zbog visokih temperatura, odnosno toplotnog talasa protekle nedelje, koji su doveli ozbiljan porast broja građana u naš dom zdravlja kod svog izabranog lekara i to svih životnih dobi. Kako, što ste rekli, hroničara, znači starijih pacijenata, tako i dece, naravno i potpuno zdravih, radno sposobnog stanovništva i apsolutno trudnica, znači apsolutno svih grupacija naših građana. I na šta se oni žale? Posebno deca. I kako visoke temperature utiču na njih? Naš utisak je da lakše podnose, ali bebe, one nemaju još uvek regulisan centar za termoregulaciju, pa kod njih to malo teže ide, da? Naravno. Bebe, mogu reći možda čak i najopasnije. Moramo veoma voditi računa o bebama. Praktično, moj stav je da do 3. meseca ne bi trebalo bebe uopšte u ovakvim talasima, toplotnim talasima izvoditi napolje, a znači bebe do 6. godinu dana samo u jako ranim jutarnjim satima do 9 časova i posle čak, mislim, i 18-19 časova. A šta se dešava kada je ovako visoka temperatura? To da krenemo od male dece, kako njihov organizam reaguje, a kako stariji, koji su simptomi? Što se tiče male dece, znači oni, smatra se da oni od 5 do 10 puta brže dehidriraju nego zdrave, znači odrasle osobe, ali i hroničari, stari pacijenti takođe vrlo brzo dehidriraju, gotovo skoro isto kao i deca. Obzirom da do 1. godine je termoregulatorni mehanizam koji je regulisan centrom u mozgu, tačnije hipotalamusu, koji je naš, u stvari, neki prirodni termostat i reguliše našu temperaturu i to pokretanjem kardiovaskularnog sistema, povećanjem protoka krvi kroz naš najveći organ, to jeste kožu, zatim povećanjem lučenja znojnih žlezda, odnosno povećanjem znojenja. Kod dece taj naš termostat je do 1. godine potpuno nezreo, da bi u 2., 3., 4. godini on polako sazrevao. Što se tiče starih osoba, one pa taj svoj termoregulatorni centar, odnosno mehanizam, ne mogu tako budno da prate, obzirom da se gubi elastin u njihovim arterijskim krvnim sudovima, tako da ne mogu da postupaju po zadatku, što bi se reklo, i ne mogu tako brzo da se šire i skupljaju u zavisnosti od spoljašnje temperature, odnosno ambijenta u kojoj se organizam nalazi. I šta se dešava sa našim organizmom kada uđemo u veoma rashlađenu prostoriju ili auto? Kako reaguju krvni sudovi? Zašto to nije dobro? To može da bude jako pogubno, pogotovo kod dece. Navela bi recimo jedan primer
nesmotrenosti današnjih automobila koji imaju rashladne uređaje, gotovo svi, i spuštanje tih temperatura do 20 stepeni, a onda izlazak na ovu temperaturu koju smo čuli da će biti do 33, preko do 35 stepeni, to može da predstavlja jedan temperaturni šok za dete. Isto tako za stariju osobu. Preporuke jesu da čak i u klimatizovanim stanovima, znači starije osobe treba da prilikom, ukoliko moraju da izađu napolje, pa i čak i u ono vreme kada se to preporučuje, treba da izgase klima uređaje barem jedno 10-15 minuta pre izlaska da bi se akomodirali, da bi se njihovi krvni sudovi, da kažemo, srodili sa malo nižim temperaturama i tek onda napuste svoja odredišta. Sunčanica ili toplotni udar, koja je razlika, koji su simptomi, kako reagujemo u takvim situacijama? Pa sunčanica i toplotni udar, to je ono što sam želela da me pitate, to su u stvari najpogubniji ili najteže posljedice koje može da izazove visoka temperatura. Ono što treba da naglasim jeste da većina građana smatra ih sinonimima. Oni tu uopšte nisu. Jedina im je zajednička crta da nastaju pod uticajem visoke temperature. Sunčanica, samo ime kaže, nastaje pod uticajem izlaganja glave zracima sunca, odnosno sunčeve svetlosti i toploti, i dolazi do naravnog širenja krvnih sudova, povećanja zapremine mozga, obzirom da se zagrejava glava, krvni sudovi se šire, spremni su, arterijsko korito je spremno da primi veću količinu rashlađene krvi, termoregulatorni centar kroz kožu tera povećanu količinu krvi koja se rashlađuje i na taj način mozgu priliv krvi je mnogo veći. Dolazi do takozvanog povećanja zapremine mozga, obzirom da znamo da je kostna struktura glave konačna i da nema mogućnosti širenja tako jedne uvećane voluminozne mase mozga. Dolazi do kompresije, do vitalnih delova kore velikog mozga i naravno do onih simptoma kao što su početak glavobolja, zatim zujanje ušima, vrtoglavica, malakselost, pa boga mi može doći i do ozbiljnijih posljedica kao što je gubitak svesti, pa čak i do kome. I kako se zaštititi? Rekli ste da nastaje usled direktne izloženosti suncu. Koliko? Pola sata, na primjer, je li to dovoljno? I da li neki šešir može da pomogne? Da napomenemo naravno i unos tečnosti u ovim danima. Koliko je potrebno? Pa u principu ljudi koji se sa svojim izabranim lekarom, kako bih ja rekla, druže, obzirom da smo mi dom zdravlja, mi smo ustanova koja želi da održi i da unapredi zdravlje, nismo bolnica i trebali bi da se druže građani sa nama, naši pacijenti koji su nam podarili svoje poverenje. Znači, trebali bi prilike uzimaju normalno, shodno svom zdravlju, 1,5 litara minimum tečnosti. A u ovakvim toplotnim talasima bi trebalo tu tečnost da povećaju za bar pola litre od onoga što inače uzimaju. Ja ne mogu da kažem da neko ko ima slabo srca može da uzima 3 litre dnevno tečnosti, ali ako neko uzima inače 3 litra tečnosti, on treba da uzima 3,5 litra tečnosti ili shodno tome koliko mokri da uzima tečnosti. Znači, upravo jedan od razloga zašto se žale hroničari jeste, kaže, ja uopšte ne mokrim. Ili moj urin jako neprijatno miriše. Ja kažem, da, a koliko ste unosili tečnosti? Pa kaže, ja mislim da sam dovoljno. Ja kažem, ne, upravo ste sada ovim simptomima koje ste mi nabrojali, u stvari rekli da vi nedovoljno uzimate tečnosti. Da li se, kada su ovako visoke temperature kod hroničnih bolesnika, menja terapija, prilagođava ili ne treba ništa menjati? Ta strategija treba mnogo ranije da se preduzme, obzirom da znamo da u toplotnom talasu upravo u prvom danu je najrizičnije dok se organizmi ne adaptiraju, pogotovo kod starijih hroničnih bolesnika. Znači, svaki izabrani lekar treba sa svojim pacijentom individualno da napravi schemu koja bi mogla da bude korisna u toplim danima, odnosno da ga nauči kako će sam sebi da pomogne. Tu mogu da kažem uopšteno da diuretici, na primjer, kao antihipertenzivi, mogu da se u nekim slučajevima kod nekih osoba koji nemaju, da kažemo, kardiomiopatije, odnosno bolesti srčanog mišića,
mišića i slabost srčanog mišića mogu da izbace na svoju ruku. Takođe, neki drugi kalcijum blokeri i ostali antihipertenzivi mogu da se smanje, ali nikako ne izbace, a beta blokeri ne smiju da se diraju. Jer upravo snižavanjem na koji su se najviše žalili hronični bolesnici protekle nedelje, padovi pritiska mogu da dovedu do porasta pulsa, a beta blokeri nam služe upravo da taj puls smire i naglim prekidom uzimanja može da dovede do upravo pojačanog rada srčanog mišića, trošenja srčanog mišića, potrebe za većom količinom kiseonika i glukoze i samim tim do infarkta miokarda. I čak i zdrave osobe se ovih dana žale da im se vrti u glavi. Dakle, vrućina je odgovorna i za pad krvnog pritiska. Šta je vaša preporuka? Da li da se pojede nešto slatko? Šta treba da imamo kod sebi? Iako se desi u našem okruženju da neko padne, na primjer, da mu padne krvni pritisak, na koji način da pomognemo dok ne stigne hitna pomoć? Ukoliko neko padne, zavisi od stanja svesti, znači ukoliko ima svest, treba mu gutlje po gutlje davati blago rashlađene tečnosti, u to najbolje bi bila voda, nikako alkohol i kafa. Zatim, ukoliko je bez svesti, staviti ga u koma položaj, znači na bok i naravno budno pratiti ritam disanja. Ukoliko se vidi da pacijent prestane da diše, naravno preuzeti mere reanimacija. Evo, doktorka, imamo i animaciju, to su saveti kada su ovako visoke temperature. Dakle, rashladite telo, pijte dovoljno tečnosti, izbegavajte boravak na direktnom suncu od 10 do 17 sati, tuširajte se ili kupajte u mlaku i vodi, nosite laganu, široku svetlo odeću od prirodnih materijala. Ako idete izvan kuće, stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočare, kišobrani i lepeze za rashlađivanje vazduha, koristite laganu posteljinu, zatim jedite češće male i tečne obroke, izbegavajte hranu prebogatu belančevinama, pripremite mešano sveže voće, lagano supu, rashladite svoj dom. Ako vozite, izbegavajte putovanje u najtoplijem delu dana. To su neki od saveta. Imate li vi još nešto da dodate? Pa ja bih samo dodala da treba uzimati zaista dosta voća i povrća, nadoknađivati izgubljen pre svega kalijum koji je izuzetno važan za rad mozga i generalno za rad ćelija, odnosno našeg organizma. Zatim tu se gubi mnogo magnezijum, zatim nastaje ti grčevi, natrijum, hlor naravno. Ukoliko jezik koji je najbolji pokazatelj hidriranosti organizma bude beo i obložen, onda treba se javiti lekaru radi primanja infuzionih rastvora, a ukoliko je on, da kažemo, vlažan i neobložen, onda se može i peros uzimati kod kuće tečnost. I evo, meteorolozi najavljuju da će biti niža temperatura od sutra. Kako ćemo se prilagoditi? Hoće li nam to prijati? Upravo zato bih htjela da naglasim da pacijenti ne bi smeli, pogotovo oni koji su kardiovaskularni pacijenti, da na svoju ruku prestaju da uzimaju terapiju zato što dolazi do padova pritiska, jer upravo te nagle promene temperaturne i pogotovo promene u procentu relativne vlažnosti vazduha mogu da dovedu do naglih skokova pritiska koji mogu onda da budu razlozi kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih neželjenih događaja. Doktorka, hvala najlepše na svim savjetima i ovom gostovanju. Doktorka Jelena Vukotić, načelnica opšte medicine u Domu zdravlja Zvezdara, bila je gošća jutarnjeg programa.